Ishimwe Vestine usanzwe abarizwa mu itsinda Vestine na Dorcas kuri ubu yamaze gukorerwa ibirori bya bridal shower yitegura kurushinga n'umunya Burkina Faso. Umuhanzikazi Ishimwe Vestine wamenyekanye mu ndirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana na murumuna we Kamikazi Dorcas kuri ubu yamaze gukorerwa ibirori bikorerwa inkumi zitegura kurushinga cyangwa se ibirori byo gusezera ubukumi bwe. Ni ibirori yakorewe mu myiteguro yo kurushingana n'umukunzi we ukomoka mu gihugu cya Burkina Faso. Ibi birori byabaye ku mugoroba wo kuri iki cyumweru tariki 22 Kamena 2025, byitabirwa n'abagore n'abakobwa b'inshuti ze za hafi. Byaranzwe n'ibyishimo, amasengesho n'impanuro ku rugendo rwo gushyingirwa, aho benshi bagaragaje ko banyuzwe n'iterambere ry'urugendo rw'urukundo rwa Vestine. Uyu muhanzikazi aherutse gutangaza ko azarushingana na Idrissa Ouedraogo kuwa 5 Nyakanga 2025 mu birori bizabera muri Inare Conference Arena. Kuri ubu Vestine yaramaze guhindura amazina ku mbuga nkoranyambaga, aho bari kwiyita Vestine Ouedraogo, agaragaza ko yiteguye byimazeyo intambwe agiye gutera mu rugo rushya we n'umukunzi we Idrissa Ouedraogo. Tariki 15 Mutarama 2025 nibwo Vestine n'umukunzi we basezeranye imbere y'amategeko mu muhango wabereye mu murenge wa Kinyinya mu karere ka Gasabo. Uwo muhango wari uw'ibanga rikomeye ku buryo watunguye benshi mu bakunzi b'aba bahanzi. Vestine na Dorcas bazwi cyane mu ndirimbo zo guhimbaza Imana zirimo Ihema, Yebo, Iriba, Sibayari n'izindi zigiye zitandukanye zagiye zikundwa n'abantu b'ingeri zitandukanye, ndetse zanagiye zigaragaza ubuhanga zinihariye ku buhamya bwabo n'urukundo rw'Imana. Vestine rero ugeze kuri uru rugendo rwo kuba agiye kurushingana na Idrissa, akaba ari umukobwa usanzwe aba mu itsinda Vestine na Dorcas rihagarariwe cyangwa se riyoborwa mu buryo bw'ubujyanama na Murindahabi Irene. Uyu ni umugabo wakuye aba bana ahantu habi cyane, ndetse ruba n'urugendo rutoroshye, dore ko rwabaye n'urugendo rwarwanyijwe n'abantu benshi mu ntangiriro zarwo bashaka kubatandukanya, ariko Imana irahaba bibi by'ubusa, ndetse nyuma byaje no gutanga umusaruro. Ese icyo gihe ubundi batandukana byari byagenze bite? Dushingiye ku makuru yasohotse kuwa 8 Nyakanga 2021 nibwo Irene uyobora MI Empire yavuze ukuri kwitandukana rye n'abahanzi Vestine na Dorcas. Irene yavuze ko yabanje gushinjwa kuba yarakoresheje YouTube channel ya Vestine na Dorcas mu nyungu ze bwite, akaba ngo yaranayisaruyemo amamiliyoni menshi, nyamara ntagire icyo amarira Vestine na Dorcas. Kuri icyo kibazo rero Irene yavuze ko yafashe YouTube channel ya Vestine na Dorcas ifite abasubscribers 1000 bonyine, ndetse icyo gihe yavugaga ko nyuma yo kuyifata yari imaze kugera ku 90,000. Indirimbo Nahawe Ijambo ari nayo ya mbere ya MI Empire yakoreye Vestine na Dorcas niyo yatumye channel ya YouTube ya Vestine na Dorcas izamuka. Irene yavuze ko kandi hari abantu badafite imico myiza yise abagome bagiye mu matwi y'ababyeyi ba Vestine ndetse na Dorcas, bababwira ko Irene yakijijwe n'amafaranga ava kuri YouTube channel ya Vestine na Dorcas, akaba nta kintu arimo kubafasha. Irene yakomeje avuga ko hari umugabo witwa Aimable uhagarariye amarushanwa ya Rwanda Gospel Stars Live wamusabye ko yabahuza na Vestine na Dorcas bagasangira icyayi kugira ngo baganire kuko ari umufana wabo. Uyu mugabo ngo yabanje kuganira nabo aza kubabwira ko Irene agamije kubashakamo inyungu cyangwa se indonke, gusa ko nta kintu na kimwe arimo kubafasha, kandi ko uwo mugabo witwa Aimable we afite imishinga yo gufasha abahanzi baririmba indirimbo zihimbaza Imana kugira ngo babashe kubona amafaranga. Irene Murindahabi icyo gihe yasobanuye ko nta nyungu arabona muri abo bana kugeza icyo gihe, ndetse amafaranga yashoye abakorera indirimbo n'ibindi bikorwa bigiye bitandukanye ko kugeza kuri uwo munsi yari atari yagira na make abona.
yerekanye ifoto ya Vestine na Dorcas icyo gihe nyuma y'uko Aimable ababwiye ko agiye kubafasha bagatangira gukorera amafaranga, aho yavugaga ko bataye umuco wa ADPR basanganywe. Akavuga ko imyifatire yo muri ADPR basanzwe babarizwamo ngo ntayo bagifite kubera ko imisatsi yabo isigaye imeze ukuntu. Icyo gihe Irene yashyize hanze amajwi ya Vestine na Dorcas aho bari barimo barira cyane bavuga ko nta kintu na kimwe baburanye. Irene bavuga ko yabahaye amafaranga y'ishuri, arabasura, abagurira imyenda, ndetse ko yabajyanaga no kwa muganga igihe cyose babaga barwaye n'ibindi byinshi yabafashije. Vestine na Dorcas bavuze ko ari abantu babagiye mu matwi, bajya mu matwi ya mama wabo bakamwumvisha uburyo nta kintu Irene yabafashije nyamara atari byo. Ubwo rero Irene yatangazaga ibyo, ni nabwo yahise avuga ko yamaze kongera gusubirana na Vestine na Dorcas nk'itsinda. Nyuma y'icyo gihe barakora karahava, igikundiro kiba cyinshi, baza kurenga urwego rwo kuririmba indirimbo z'ikinyarwanda, bimukira mu z'igiswahili, East Africa ibiyabo. Bararirimba rwose, bagira igikundiro cy'Imana kugeza kuri iyi saha. Ni naho umunyamahanga Idrissa yarabutswe Vestine abaramukunze. Uyu mugabo Idrissa bivugwa ko ari umugabo w'umukire cyane. Uyu mugabo Idrissa Ouedraogo ni umugabo w'umukire cyane, dore ko ari umuyobozi mukuru ushinzwe gukurikirana ibikorwa bya IPA mu gihugu cya Burkina Faso. Akaba ayoboye uyu muryango mu bihugu 16 birimo n'u Rwanda duherereyemo. Afite uburambe bw'imyaka irenga 5 akorana na IPA mu mirimo itandukanye. Idrissa yakoze mu mishinga irenga 10 muri IPA mu nsanganyamatsiko zitandukanye zirimo guteza imbere ubuzima bw'abana bato, gahunda y'imibereho myiza, umutekano, imiyoborere, ubuhinzi n'uburezi. Uyu musore yageze mu Rwanda mu gihe gishize ubwo iki kigo cya IPA cyatangiraga gutera inkunga imwe mu mishinga iri mu karere ka Musanze. Ibihugu Idrissa ayoboramo imishinga ya IPA harimo Burkina Faso, Kenya, Malawi, Cote d'Ivoire, Rwanda, Ghana, Tanzania, Liberia, Uganda, Mali, Zambia, Nigeria, Sierra Leone, Colombia, Dominican Republic, Mexico, Paraguay, Peru ndetse na Philippines. Ni umugabo ufite ibigwi bikomeye, ni umugabo ufite amateka atoroshye, ni umugabo w'umugwizatunga nk'uko abarundi baturanyi bacu babivuga. Ni umugabo ukomeye, ariko ni umugabo waje adahuje idini na Vestine ndetse na Dorcas, dore ko babarizwaga muri ADPR. Byabaye ngombwa ko Vestine ahindura. Kuri iyi saha yashyizeho imisatsi isanzwe, ndetse bikaba bivugwa ko ashobora kuzasezeranywa na Pastor Kabanda Julienne nk'uko twagiye tubibona mu minsi yashize bakirwa mu rusengero rwe. Uyu mugabo mukuru rero urusha imyaka igera muri 14 Vestine, bivugwa ko ngo nyuma y'urukundo rwa bombi Idrissa yashimwe n'ababyeyi ba Vestine ishimwe, ndetse ko icyo gihe yari atuye i Musanze, nyuma akaza no gufasha umuryango w'uyu mukobwa, akaza kubimura bakava aho bari batuye akabimurira mu yindi nyubako ijyanye n'igihe. Aho bivugwa ko baba mu nyubako nziza cyane, mbega amateka yabo yarahindutse. Uyu mugabo Idrissa ubusanzwe yavutse tariki 21 Mata 1989, akaba ari umusore w'umunyabigwi cyane. Kuri ubu akaba agiye guhindura icyiciro yari arimo cy'ubusore, akaba agiye kubaka urugo, agiye kubana na Ishimwe Vestine bamaze iminsi bakundana. Nk'uko nabibabwiye rero, ubukwe bw'aba bombi bukaba buzaba ku itariki 5 Nyakanga 2025. Ni ibirori bizabera muri Intare Conference Arena. Turabashimiye abari badukurikiye, kugira ngo uhore ubona ibyo tukugezaho, kanda subscribe maze tujye tubana umunsi ku munsi. Turabakunda.
Omola TV.